Đurovi škole folklora Doma kulture Kolo održali su novogodišnji nastup u punoj sali Doma kulture. Nastupilo je preko 100 igrača, a publika je uživala u spletovima iz svih krajeva Srbije. Mi svake godine organizujemo novogodišnji koncert, tu okupimo i bivše igrače koji god mogu da nam se pridruže za taj program. Trudimo se da u tih sat i po pokažemo sve što je u toku ove godine ostvareno novo ili smo promenili program, jer uvek to radimo svake godine, drugačiji program. Ja sam lično prezadovoljan najpre odazivom bivših igrača i veterana. Veoma mi je drago kad se i oni pojave na ovakvom skupu, jer Knjaževac nema tako često prilike da u toku godine ovakav ili sličan program vidi od bilo kog drugog. Mi smo jedini ovde i na regionu koji ne znamo za greške, što se kaže, gde god se pojavimo mi smo uvek u prvom planu. Pobeda je uvek prisutna kod nas i to nas motiviše da budemo uvek bolji i tako dalje. To od malena igram i taj folklor mi ispunjava. Pogotovo evo kao sad na sceni, znači proba kao proba. Proba bude ekstra sve full, ali kad staneš na scenu, svetlo te obasija, znači mora da znaš šta radiš. Inače pogreši korak, povuče sve u stranu i tako dalje. Folklor je nešto što ispunjava čoveka, naravno, ko voli. Znači ja eto od malena igram, možda i od malena zato što igram sam zavoleo, ali definitivno se ne bi s tim složio, baš znači od malena i sa dedom i sa babom kad se ode na slavlje pa se igra i onda u folklorom nadalje, posle sa vaspitačicama, posle običaja narodne nošnje, tu je i vez i vezem i tako. Folklorom se bavim više od 40 godina, učestvujemo, sad igramo u ansamblu Veterani, već duži niz godina, učestvujemo na svim priredbama, odnosno predstavama ili već nekim dešavanjima u opštini Knjaževac. Ja sam veoma ponosan na sebi i svoju porodicu, jer moje dve ćerke igraju u folkloru i dale su maksimum, igraju veliki niz godina i dali su maksimum za napredak folklora u Knjaževcu i našu kulturnu baštinu. Za taj moj životni vek dok sam igrao u folkloru, ja sam sa i jednim i drugim kudom proputovao maltene i staru Jugoslaviju i celu Srbiju uzduž i popreko. Čak smo išli i u Bugarsku na neka gostovanja, možemo da se pohvalimo da smo bili u inostranstvu. Dok novije generacije, taj prvi ansambl je gostovao i van granica Srbije, išao u Italiju na neko gostovanje sa folklorom i oni su doživjeli to da mogu da proputuju, da vide druge krajeve, da podele iskustvo sa drugim folklornim grupama, da se druže, da šire poznanstva. Tako da folklor na toj strani pruža mnogo što ljudi mogu da iskoriste i da prošire svoje vidike i svoje saznanje. Davne 1974. godine folklor u Knjaževcu postao je važan segment tadašnje umetničke scene, a sve je počelo u fabrici industrije motora i traktora. Uz koreografa koji je najzaslužniji za očuvanje igara u knjaževačkom kraju, odrastale su generacije onih koji folklor nose u srcu.